Kidam tang phai kuni ni phaing coroner kebarni ASDC asong pen mithang hemalong ASDC KSA KNC atum chingrum si Delhi rong sopia long aduya hoi puthak ka chingki chingwai dama puthak pherangkya mai kangni Bangso pherangkya mai long ASDC CC pachithangchun bang Daniel Teron pen pherangkya thingno ke pachini pona tingki Kidam tang phai kuni ni phai Chriser kebarni ASDC KSA la pen KNC atum pen chelangsi Karbiang long aduya hoi kacherai komji aphan Delhi rong sopia long damsi Home Minister Amit Shah aphan panongsi Central Minister Sarbananda Sanual apen MP Horen Singh Beredeng pinpura lo pipajer damlo Labangso phi Karbiang long pen Meghalaya ahoi mukro long alam ki klang Labangso lam ki along Karlitang Bidya Singh lekhe Forest Home Guard apran damnang lo Lasi Karbiang long aduya hoi long an kirai kompami ji aphan ka chuning lo pipajer damlo Lapen non ke wangji mati jonga chekloni phai keparni aduya hoi puthak chingki Chingwai pami ji aphan Home Minister Amit Shah aphan chetong damji busi pherangkya maya long ningje pon Lasi tarik reser keper ni letu babu lapen lang so thang nang letu aphan lo thang nang letu ayo jadi danji pala lasi hadak Union Home Minister aphan letu appointment and bomo sida Nugru West Karbiang long Nugru dai siap natu masih ni letu Sonowal kan immediately nilatum chitong dalam. Sonowal ke Home Minister kata apa? Setelah Afram dan Assam Chief Minister. Kadang ya problem kecini jangan. Alang lagi dua hot Chief Minister klaim holter nilatum chitong dalam. Memorandum talang dengan ibu. Lapan alang li all party meeting penginil haya kipata. Lapan border isu apa dah nilatum makan apa nilatum chitong dalam. Lapan isi ke alang lagi BJP yang kau ini North East Ancot kali, All India long time. Dan pulote, alang central government apa report kita apa pramu jadi, pada medar kita apa pramu jadi langsung sini kematah. Lasi, lahai kandu ke kematah pasti, Sonowal lawan itu tu cerita. Lapan ini Karbiang long IMP Horen Singh bi, alang lihat ada si dukong, lasi alang lihat ada itu cerita orang kan. Lasi ini tu joint delegation itu. Pasal apa problem ini. Jadi, dah Sonowal pen TV ni mana tu lampen kecil kia lama mana dah itu press itu long tu. Anpar ka memorandum long kitu alam. Nampu itu. Isi bangke latum forest akiem ta meke ya. Masih ni tu kitu bangke la forest akiem meke kaya tak putut cikim tu ni. Immediately. Lapen ke dah masih border post bitu. News report Karbiang Long Live.